lagore ni we na mrana o mebu wo benye kwese de lagore ni we na mrana o wa ke ya katama o wa ke ya kame kwese de lagore ni wo ye kwese de lagore ni we na mrana obe wo be na chomwe de lagore ni we na mrana o wa de ya katama o wa de ya kambe kwese de lagore ni wo de lagore ni wo olopole ala o ukweje la yope alo o mebu wo benye kwese de lagore ni wo benye kwese de lagore ni we na mrana o mebu wo benye kwese de lagore ni wo o mebu wo benye kwese de lagore ni we na mrana o wa ke ya kama o wa ke ya kame kwese de lagore ni wo o wa ke ya kama o wa ke ya kame kwese de lagore ni we na mrana lagore ni wo olejele alo ukweje la yope alo o mebu wo benye kwese de lagore ni wo de lagore ni we na mrana Traditional Prime Minister Ganiru na organizing Chief Dr. B. Ikesim Motors Nigeria Limited Enyo Bonus to go to Pokoro. I will
ugwu ọkụkọ n'ala Igbo ugo dị ọha mma oke mmiri na-egbu ogwe gaa n'iru na ịkwụghị n'azụ Oh,